Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese bene data bo muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ijambo riri muri Mariko igice 8 ku murongo wa 34. Umutwe w'ijambo uvuga ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushimiye uwera wabera, ukuntu wongeye kandi kungira neza, ukanyemerera kunongera kandi kuza imbere ya kamera. Mwami Yesu, ukanyemerera ko nakwasama nawe ukabwira ubwoko bwawe. Ndagushimiye Data, uri isumba byose, uri Imana nyamana. Ndakwinginze uwera wabera, undungikira umwuka wera kugira ngo ntaba ari nge mvuga, ahubwo aba ari umwuka wawe aburi ubwoko bwawe. Urakoze Yesu. Ndasengeye bano bene data bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze Mwami Yesu woroshe imitima yabo kugira ngo ubutumwa bwawe bwinjiye muri bo. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ndutinde. Uwuri n'ugutwi arumva icyo umwuka abwira itorero. Dusome mu izina rya Yesu. Ahamagara ishengero bona abigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Subiremwo. Ahamagara ishengero bona abigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Ahamagara ishengero, ahamagara n'abigishwa be, arababwiza ukuri. Haleluya. Yesu arababwiza ukuri, ukuri kutavanze. Ngo umuntu wese, umuntu ngo niyashaka kumukurikira, umuntu niyashaka gukurikira Yesu niyiyange. Icya kabiri ngo yikorere umusaraba we amukurikire. Ijambo kwiyanga, kwiyanga, rino jambo kwiyanga ryananiye abantu. Nubwo bavuga ko bakurikiye Yesu, hari ibyo batasize, hari ibyo batasize. Ntabwo biyanze, ntibiyanze, kuko abantu bitwa ngo n'abakristo yamara bakigendera mu byaha, bagitekera uturozi mu myenda, bakica mbese bakica bene wabo mu rushengero, bagatwara uturozi. Umuntu niyashaka gukurikira Yesu niyiyange, kwanga ibyo wakunda, bya bindi wakunda nibyo ubukwiye kwanga. Ubusambanyi warabukunda, wari ukwiye kubusiga. Uburyarya warabukunda, wari ukwiye kubwanga. Ubujura warabukunda, wari ukwiye kubusiga. Ubwibone warabukunda, wari ukwiye kubusiga. Wari ukwiye kwiyanga. Ukwiyanga no guheba bya bindi byose wakundaga, ukabisiga kubera Kristo, ugakurikira Kristo. Ariko mu gihe ukibikora kandi witwa ngo uri umukristo, ntago uraheba, ntago uriyanga, kubera ko ibyo Yesu atubuza uracabikora. Ibyo Yesu atubuza uracabikora. Uracara umwicanyi, uracara umurozi,
uracari mbese mu magambo make uri mayibobo yo mu mwuka, uri murazerera mu mwuka, uri mayibobo. Imana irimo irakureba, wewe uranduye kandi uri umupfu, ugenda warapfuye. Erega Imana irabazi, Imana irabazi. Muvuga ngo murakunda Yesu ariko agakanta mugashira ku mutwe mu misatsi, nta numwe ashaka gusaza. N'ubonye uruvi gusa rumwe mu mutwe aba yarunzemo kanta mu mutwe. Ese iyo kanta uzayijana he? Ese ugira ngo uzaguma ku isi mbe kudatekereza kuzapfa? Iyo kanta uzayijana he? Mbe uribagiwe ko iyo kanta ari rangi mu yandi? Nuko gusa inyigisho muzumva mukaguma mwica amatwi yanyu, mbese mukigira nk'abatumva yamara amatwi yanyu akora. Ariko reka ndakubwira, niwagira umwaka ugapfa upfanye iyo kanta mwene data utihanye, iyo kanta izakubuza kuja mu ijuru. Iyo kanti uri murasha mutwe n'umwanzi wawe, iyo kanti wishimira ngushaka ngo umusatsi wawe ngo ube umukara. Reka ndakubwire, Imana yaguhaye umusatsi mwiza w'umukara, sinzi ibyo ushaka. Ese ko utarimo uraha agaciro umusatsi Imana yaguhaye, ukawusuzugura, hanyuma ugaca ufata ibiranga ukarunda mu mutwe, hanyuma ugaca uvuga ngo Yesu ndamukunda, kandi utarimo urakunda ibyo yaguhaye? Ni gute wanga ibyo yaguhaye ukavuga ko umukunda? Reka ndababwira, abantu bose barimo bariyorobeka, abantu bose barimo barishushanya, abantu bose barimo barigira bakisi atari bo. Abo ngabo umuriro urabarindiriye batihanye, umuriro urabarindiriye. Kuko murabwirwa mwaranze kumva. Izi nyigisho muguma mubwirwa mukazifata minenegwe. Reka ndababwiza ukuri, umuntu wese adashaka kwiyanga ngo akurikire Yesu Kristo, uwo nguwo umuriro uramurindiriye. Umuriro uramurindiriye. Muri ko murakurikiza inyigisho zibayobya, abigisha b'ibinyoma baza bakubwira ngo kwambara ipataro si icyaha, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko atawukwiye kwambarana n'umugabo cyangwa atawukwiye kwambarana n'umugore. Ariko amatwi yanyu mukayafungurira babandi bababwira ngo kwambara ipataro si icyaha, kandi muzi ko barimo barakosora Imana mu magambo Imana yavugiye muri Bibiliya. Mugaca mufata ya magambo y'ibinyoma babigisha, akaba ariyo muha agaciro gusumba ijambo ry'Imana ryanditse ahangaha. Mugaha agaciro pasiteri, umu-evangelist arimwe arabatamika iby'ibinyoma, mugatesha agaciro ijambo Imana yavugiye aha. Abantu bakazi babesha ngo gusuka umusatsi ngo si icyaha. Ayo magambo mukayatwara mukayashira mu mutwe no mu matwi no mu mutima. Mbese mugaca muvuga ati uri yavuze ukuri, ati gusuka umusatsi si icyaha. Yamara mwebwe muzi ko ijambo ry'Imana ribuza gusuka. Mukemera abantu bafata amagambo y'Imana bakayasuzugura, bakabigisha ibinyoma. Yego, mugaca musuzugura ijambo ry'Imana. Imana yagize iki? Yavugiye muri iyi Bibiliya. Imana ntago ishaka ko umugore cyangwa umukobwa atsiba umusatsi. Umva, inyigisho ije igira iki? Ikosora amagambo Imana yavuze. Uwo nguwo ni antikristo, uwo nguwo n'umudayimoni ari mwaramukoresha kuko ashaka kuyobya abantu ngo abajane kuzimu. Ngereka ndakubwiza ukuri, wewe uzi ko ufite igisuko ku mutwe, ndakubwiza ukuri icyo gisuko cyawe cyo kizakubuza kuja mu ijuru ngicyo. Icyo gisuko n'umwanzi wawe. Icyo
icyo wikoreye ku mutwe ugaca ushyiramo igitambara ukiyoberanya ukavuga ubutumwa ufite igituta mbese ukaririmba ufite igituta. Icyo gituta icyo ni umwanzi wawe. Icyo ngicyo icyo kiri mu mutwe wawe ni umwanzi wawe. Gusa buri muntu yarakwiye kugira iki? Yarakwiye guhinduka, agahinduka akamenya ko umuntu atarasiga cyangwa se ngo yiyange atazigera aja mu bwami bw'Imana. Muracatukana, muri ndyarya, murabajura, ariko reka ndababwira ibyo byaha ibyo muri ko murakora, ibyo ngibyo ibyo byaha ibyo bizabarimbura. Bizabarimbura. Nta munyabyaha azigera aja mu bwami bw'Imana. Nta munyabyaha azigera abona Imana. Nta munyabyaha azigera abona Imana keretse umuriro niwo ubarindiriye. Umuriro niwo ubarindiriye. Murica amatwi ukamengo simwe muri ko muraburirwa. Reba iryo zuru ukuntu waritoboye nawe ukavuga ngo uri muraja mu ijuru. Sha ukiremesha abandi bakavuga tusa neza. Reba ubwo rusatu ukuntu warukoboye umengo ni nyama y'ingurube. Ukiremesha kabisa ngo usa neza, yamara uwo n'umuriro. Uwo n'umuriro niwapfa ikuzimu uzababazwa, uzajanwa aho bababazwa. Familia planning. Abantu murirunda muri familia planning, mukibagira ko Imana ibyanga, mugafata za nyigisho zabwira ngo muri familia planning nta kibazo. Ni hehe muri Bibiliya handitse ko mukwiye kuja muri familia planning? Imana yavuze ngo icyavuze ngo ni mubyare mwuzurisi. Ariko mwebwe muri ko murafata iryo jambo mukarikengera, mugaca mwumviza inyigisho z'abantu z'abantikristo, akaba izo mukurikiza kugira ngo muze murimbuke. Mwene data, umuntu wese ari muri familia planning aramenya umuriro nuwe. Umuriro uzakurya n'inyo zirimwo ntago zipfa. Inyo ziri mu muriro ntago zipfa, zizakurya mpaka wicuze kandi bitagishoboka. Abantu bose bishushanya. Abantu bose bishushanya amenye ko bafite ibibazo. Inyigisho ziko ziravugwa n'inyigisho ziyobya abantu, ugasanga abakristo bariko barakurikiza ibyo bintu biyobya, ugasanga basa nk'utujini mu maso, ugasanga barisukije ibimeshi, barisize ibi, baraca ingohi, bagira iki, bakavuga ngo arimo baraja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, hunga ntupfe, nuhunga udapfa. Kuko iyo nzira urimwo, iyo nzira urimwo ni inzira ija mu irimbukiro. Iyo nzira urimwo ni inzira ikurimbura. Imana yo mu ijuru irimwo irababazwa n'izi nyigisho muri ko muragotomera zibatwara ikuzimu. Imana yo mu ijuru irimwo irababazwa n'aba bantu bita ngo n'abakozi b'Imana baza gusuzugura ijambo, bakifondera ibigambo byabo, akaba ibyo baha abantu bagakurikiza ibigambo byabo, hagukurikiza ijambo riri muri Bibiliya. Kabisa kukubwira ngo kwambara ipataro ngo si icyaha, ngo gusuka umusatsi ngo si icyaha, ngo gusiga kanta si icyaha, ibyo byose bakabibikisha ngo si ibyaha. None se kanta n'irindi rangi bitandukaniye he? Byose si rangi, nuko gusa amarangi atandukanye. Hari umutuku, hari ubururu, hari umukara. Dufasha amarangi yose, umukara ubamo. Mufata iryo rangi ry'umukara kubera ko risa n'imisatsi yanyu, mugaca murunda mu mutwe ngo nta kibazo. Ndababwiza ukuri, izo kanta mushira mu mitwe. Izo kanta mwanze kunyugwa nuko Imana yabaremye.
mwanze kunyugwa n'uko Imana yabaremye, mukaba muri ko murakosora Imana, izo kanta zizabuza kuja mu ijuru. Birababaje kuba uje imbere y'abantu uri murigisha ngo wambaye igitambara ndani ufite igituta. Birababaje, none uri kurabigisha iki? Wewe ubwawe uraboshe, wewe ubwawe icyo gituta kizakurimbura. Ariko uri imbere y'abandi, wewe ubwawe icyo gituta kiri mu mutwe kizakurimbura, ariko uri imbere y'abandi. Nimwibohore, nimwamara kwibohora mubohora abandi. Subiremo, nimwibohore, nimwamara kwibohora namwe mubohora abandi. Ni gute wabohora mugenzi wawe nawe uboshwe uzi ko hari ikintu kizakurimbura kikuriko, hanyuma ugaca ugenda kuburira abandi kandi nawe utabanje kwiburira? Mureke kuba indyarya, nimureke kuba indyarya z'abakristo, kubera ko indyarya zizarimbuka. Ukwikinisha, wewe wikinisha, ukikinisha kabisa, ukikinisha ukavanga ukagenda gukora umurimo w'Imana, ugasesa intanga hasi ukazisesa, ukavanga ukagenda kuvuga ubutumwa. Wewe uri murakora ibyo, nta juru ufite n'utihana. Abandi bagaca inyuma abagore babo, abandi bagaca inyuma abagabo babo, bakaja gusambana bafite abagore, bakaja gusambana bafite abagabo, nta soni bafite. Bagafata ibyo byabo bakabigumiza mu mitima yabo, bakanga kwihana. Reka ndababwiza ukuri, ubwo busambanyi bwanyu mwabitse mu mitima yabo, nimutihana muzarimbuka. Abandi nabo bakora ubukwe bamanje kuryamana, bakaryamana, bamara kuryamana bamaze guhimbana ngo sindagushaka, bamaze guhimbana ngo usa nabi, ngo ntago ari we Imana yampaye, bamaze guhimbana. Nta rukundo mufise. Umukobwa uramwononye, umaze kumwonona ati we rwose nturu wanjye. Umugore mbese umuteye inda ati yo nda si yanjye, atahubwo ibyo byiza wayikuramwo, ati naho ubundi sindi tayari kurera iyo nda kuko si yanjye. Ibyo byose mukabikora, mukabibika mu mitima yanyu, mugaca muja gukora umurimo w'Imana, kandi Imana yo mu ijuru imaze kubona ibyo muri ko murakora. Bene data, mureke gufyinata. Muzi iminsi mumaze, ntago muzi iminsi musigaje. Uyu mwanya urashobora kuba umwanya wawe wa nyuma wo kumviza ubutumwa bwiza, ariko ufashe mnenegwe n'akazi kawe. Nimwihane bicitwe munsi. Abandi nabo imisatsi yabo bakarundamwo produit ngo bashaka ngo binyerere ngo bigere ino. Mbese iyo misatsi kuzapfa ukabura bigasigara bishinyirije aho ngo byamaze kuva ku mutwe uri mu kuzimu, ese inyungu zabona muri iyo misatsi niyihe? Cyangwa se inyungu urimo urakura muri iyo misatsi niyihe? Umusatsi ukubuza ubwami bw'Imana, umusatsi atakamaro umaze, ukubuza ubwami bw'Imana. Niba ushaka gukurikira Yesu, niwiyange, niwamara kwiyanga, ufata umusaraba wawe umukurikire. Uwo musaraba ntago ari cya giti, umusaraba n'ibigeragezo uri muranyuramo. N'ibigeragezo uri muranyuramo ukwiye kubyihanganira, niba uzi kwakurikiye Yesu. Bene data, nimujijuke, mumenye ko ijuru ririho kandi n'umuriro uriho, kandi ikindi mumenye ko n'urupfu ruriho, kandi ikindi mumenye ko Yesu Kristo yaza umwanya wari wose. Urupfu nago rwaza umwanya wari wose. Ese abarimwo barapfa ntibakwigisha? Nta nyigisho ukuramo. Apfuye umunsi, weho ntuzapfa ejo. Nimba udapfuye ejo ntuzapfa hirya y'ejo.
ni kubera iki mutari ko murashaka mbese gukorera aho muzashikira, mukishinga iby'isi bikabashuka kandi muzabisiga. Ico kibiri kiriko kirakosha, ico ngice ejo bundi kizahambwa maze ugende gukubitwa, ugende kubabazwa, kandi warabwirijwe ubutumwa bwiza ukanga kumva. Rero icyo nababwira rero, buri muntu akwiye kwihana, arazi ibyo akora, arazi ibyaha arimwe arakora. Abantu mukura mwinda, mugakura mwinda mukiyorobeka, reka ndabwira izo nzoya ziri ku mitwe yanyu. Nimutihana, ayo maraso muri ko muramena ari ku mitwe yanyu, intoke zanyu zuzuye kwa maraso. Nimutihana, uburakari bw'Imana buri ku mitwe yanyu. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wewe uriyizi, urashobora kuba wambara iherena, urashobora kuba wambara isheni, urashobora kuba wambara ibintu ze ku maboko, urashobora kuba wisiga inzara, urashobora kuba umwa ingoye, urashobora kuba wisiga amaproduwi n'ibiki n'ibikanta no gusuka imisatsi, urashobora kuba wisiga ibirangi ku minwa n'amapudre byose, yaba ari umweru yaba ari itukura, urashobora kuba wambara kamini, urashobora kuba wambara ipataro, urashobora kuba usambana, urashobora kuba wiba uri ryarya, urashobora kuba wanga mwene so kandi abanga bene se bose nabicanyi, urashobora kuba uri umusinzi, urashobora kuba uri umurozi uri umupfumu, urashobora kuba wicana na babandi wishe ntiwihanye, urashobora kuba uri umurozi n'abandi waroga bari ku mutwe wawe, na babandi wica umutima bari ku mutwe wawe, urashobora kuba usesa intanga hasi, urashobora kuba uryamana n'ibitungano, urashobora kuba waragiye muri family planning, urashobora kuba warishize kibibuno, urashobora kuba uri murakora ibyaha bitandukanye. Nakubwira ngo ni wihane, nutihana uzarimbuka. Nakubwira ngo wihane, nutihana uzarimbuka. Ibyo byose ndondaguye biri mu mirwi w'ibintu bizakubuza ijuru. Ibyo byose ndondaguye, yaba ari herena hano, yaba ari ibintu uzenye ibinyangari mu nda, yaba ari ibyo ku maguru, yaba ari amapataro, yaba ari ubumini, yaba ari iki, yaba ari amakanta, yaba ari ubusambanyi, yaba ari iki, gukuramo inda n'ibindi. Ibyo byose biri mu mugwi w'ibintu bizabarimbura. Ubu n'ubutumwa bwiza ndiko ndabahereza, mwabwemera mutabwemera, icyo nzi cyo nuko bubagezeho, wabyemera utabyemera mwene data, wahitamo guma wiyambara ibyo bintu byawe, wahitamo guma ubwo bututa ubugumizaho. Ibyo n'akazi kawe rwose, kazi mu butumwa bwiza ubwumvishije. Icyo nkora gusa ndababwiriza ubutumwa nkagenda, ejo ntimuze muvuge ngo sinabwiwe kandi mwaraburiwe. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye uri umwami w'abami. Mana ndagushimiye kubw'aya magambo, ndakwinginze Yesu Kristo, umwuka wera mwami Yesu ayaherekeze kugira ngo agende kugira ikimazi abantu bawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen.